Good morning, my name is Sandra and we are going to talk about Inca's most famous church, Santa Maria de Mayor. Before that, I'm going to introduce my colleagues. This is Alexandra. Hola. And this is Axel. Bon dia. L'església d'Inca, la primera església d'Inca es va construir al segle XIII. La iglesia actual de época barroca se empezó a construir en 1706 y se acabó en 1893. The outstanding element of the church is the lateral portal with an image of Our Lady of the Angels. El campanario se empezó a construir en los siglos XVI y XVII. La parròquia té obres d'art molt importants. We hope our like our presentation. Goodbye. Adiós. Adeu.